Mwancho muligera tukarita somo igoyo bwa matanga umurugi bwo mujumbe homokoro bwense mu bunge West Mugirango Evelyn Kemosi iganyora chinga kichinkongu ukwandra abarenge birero ase umuyobozi bwa matanga bwo kumwene richo ni mayaka himyanya kiore bunge yo ya West Mugirango maiga yokuganigo kwandra siasa sa matanga yo abana boigo nigo musubati Evelyn hagenda busyo no kuboria bana inchi bense mu yokweni kyangwe soke bara sobonga sobochorio bano mwakocha na kumwakira chikura hasobonge umweshimiwa Kemosi una umujumbe achikura enseme ndia mana sana mchekoro kwe Evelyn Mora Kemosi mwe wa mwe una na korete la siengia irambo mawecha oyo bateba Kemosi takora tigasi kira turunga na gocha epare ya moturunga ni bako ikirira ida ni wani ge mure ba ewa mocha ni etonye iba kiro moto wa tabata akoraki kiro moto wa tabata akoraki ina ike weza be pikipiki ya pare itochia jerera tinje kisiasa inaacha kurupole yani sawa sawa ina auto mnumo ya era no musani gweri chono na ndio lichoni ekero kio mwali tomera nite igande ati na madam tuwatalire muno ndegerio mweshimiwa ekero geke otoganyete apishu omo kwani njewe de bwana yenda sawa oyo na no igoro omwate mwate na tuwesikuti se pasa kero West Mugirango ayo igoro no kiangu anakiagera chibasa chipara endo bisaide njewe ndo pasa Kemosi mo ayo chegi akorete no mo chegi akorete na wasabie kwa kapiti 27 ali se Kemosi atirete to mo watu sina ande to sabera ne endo West Mugirango ya ito ba ko chipara chikete hawa na ito wasome sana tigata ngori tigata ngori abantu bakaba batero ngori bakorana kai ni kwa kirengo ndio sana mchegoli be buri kona na lile lakini ndio temba tebiga abantu abo